paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Enteng, sukatamon ni Kwarog at chiptanod mo. Apay ngay, kano nagsingpet ni Kwarog aka nakak. Anya ang nasingpat. Kadno nabarbartak manan. Anya? Ay, kasta unay manan nabartak na. Ada ngamin nag-birthday at tahanod na. Ay na, tairaso ng pailaang. Isumot ti puno. Saan ang mamartak? Tika naka. Batang. Nay, si kabot gayam ko araw. Aglisi ka iti pagnaak. Nakalisi ak, Mike. Basta aglisi ka. Siyak matidong param. Aglisi ka ko naknay. Surutin nak, Mike, no sa dino, ti papanak. Aglisi ka nga raw tamadong parkan. Ay, nagloko kan ko araw. Anyaya, ti basol ko kin ka. Tara aramidam ti kastoy. Kaya't ko lang timangdong para itinangisit ala kay akas kan ka. Anay! Uraya lang na ipatugaw, mate. Kaya't mao tadong parang kapay. Anya, klase ka atanod. Naglastog kan. Hingga kipulong kinangkal ka. Umay ka, takadwang kapay. Nagloko na talaga day Jack Warag. Ay, win nga road, mare. Ay, nakita mo tinaramid na kanika ba daw? Jak nakitaan na imbag, mare. Taarapaket nga road. Kan jak na isuot tay antiparak. Ay, anya aya tinaramid na. Ay, Nagsabat da kanika ba dong di ta kalsada? Kat? Dinong par ni Kwarog ni Kabadong. Anya? Ay, oray lang na ipatugaw ni Kabadong. Ay, nabartak man siguro ani Kwarog. Uy, maray. Ay, pasuray-suray ang magnakay. Kunakun kat. Ay, agbalbalinan a problema dito barangay tayo dahi di Kwarog. Uy nga rod imbes ang makatulong. Saan may... Anya moten tinaramid ni Kwarog kinibadong ka, Kapitan? Kanya ya tinaramid na. Dinong parna idinagsabat da iji kalsada. Ay, dinong par na mailagayam. Kit nauray lang na ipatugaw ni badong ka. Basit laban nagday tamari. Ay na, di mo ko na inti kasta, Kapitan. Mairwam di ka anakam at chip tanod. Bayam ta bagbagaak. Ikamot ngamin iti pagnakman na. Bayam ta bautag to. Kastalaang, Na, dayja akinalakay na. Mabutang pailaang iti baout. pagparin tumangag iti sa nga biga o abalataw. Oh, Ay na, Kapitan, idi pailaog maday tapan nusa. Kabutang na aya. padasag barang ang nakam. Anya dahi ta igam mo, Enteng? Kita abaot. Na. Asino ti bautam? Di Kwarog, ta nagreklamo ni Marituyang. Ay, Mangrugen nga adag reklamo, may papan iti dayjay akanakam. Ikak man iti pagnakman na. Rumbang laeng Una. Siya ti maibabain. Gapo iti day tangar arabidin na. Sana ka nabartakan ka. Nakainumak laang. Unak adi kagin inom, ta si katichip tanaw. Basit lang, Mike. Basit lang. Kat no dandan di ka makapagnabasit. Gusto nga umasidig ka. Ikan ka iti pagnakmam. Anya day ta igamaw. Pangbaot ko
Jak kabutang dayta. Kahit, Sige. papanam. Marana ka. Agure ka, papanam. Bautin ka. Jak kabutang dayta Kyle. Na, Inak man naginuman ta na bitinak. naglukon ta pinanawan na kan. Kasano nga taya madisiplina ak dayta ka nakak. Nagtangkan ti ulunan. Amukon. Wen. Balatong ti kasapula. Adda tilakok abalatong ditoy, Kapitan. Gumatang ka? Ay, wen man. Day taman. Daytoy lang tilakom. Pasensya kan Kapitan. Jesus. Apa nga? Nagtubo mo tin. An-anwam aya, ilotom asidaan nyo kan ni Maribanay. Ay, saan? Among nga darayumak. Ilutaw. Usarek apag parintumangan ni Kwaraw. Ikargak iti bigao. Ay nasakit Wen, Imposible no saan pa'y lang agnakam iti kasta nga aramidam, Kapitan. Mano nga oras ak nagparintumang dito'y balatong Kyle. aging ga iti jak ibaga at tumakder ka. Anyaman ta ng Kyle. Abay adusahan nakitikas tayo. Katawan mo't basol ko kan ka. Anya nga awan kat nagadaw. Sige. Rugyak nga rudan tagparintumang. Tapnawan makungkunam. Wen, tendak maturog. Sige Kyle. Ingka nga rudan. Di ka tumaktakder. Aging ga iti jak ibaga at tumakder ka. Wanang Kyle. Ingka maturugan. Makabanog ti agtrabaho iti balay, Mare. Amok Tasyak tupay nga agbibiyag nga agmaymay sa mabanogak nga aglinis kan aglaba. Ay, iso nga umayak man di Twitter senam. Tapno makainanaak, uray kaskasano. Ay kawan Maray. Agmalmalum ta nga agistorya. Tawam mo't ti gumatang. Katuan Ay, ne, Mare. Puraw mat awan day ta sumungad. Ne, wan nga agpaysaw. Naggapuan day ta apuraw avan. Agibibiyahe nga ta iti pasaheros. Ita matla makitak day ta. Ne, lumabasan di Twitter senam. Ne, adda nakasurat itirwar na. Ay, basa man, tamok ang mabasam. Sige. Agal-ala iti mamartag. Anya tinakasurat. Agal-ala iti mamartag ko na naman. Ay, sigurado ka. Wan, naglawag. Ay, kunaklakit din nukumaw nga agal-ala kadagiti suker nga ubeng. Kumaw dagiti mamartag Ay, mayat man. Ni, apay naragsak ka. Ay, nasaya at tabim misita da dito barangay tayaw. Tapno umay daalaan dagiti mamartag. Ay aduda dita, Maray. Ay, wan may saditan ni Kwaraog. Malam gaya man ni Kwaraog. Nagring ka nang Kyle. Nakaluto ako. Anya tar aramidem dito yung kusina. Nagluto ak. Kunak ngagparintumang ka iti balatong. Inuluto kong di balatong Kyle. Mangantan. Yan. Limak at talaga ni Kwarog. Imbagak lang arudan kan ka. Jak mat mabalin na kabilan. Itarayan nakmat. Day tangarud kat. Pinagparintumang ko iti sa nga bigaw a balatong. Inluto nakit din. Kat no nabsog akitiin luto na balatong. Kaya jak mat makasida at darayumak. Kaslawan nga minin kabutang na nadya ka anak. Ay, adda malagip ka. Anya dayta. Adda nakita mi kan ni Marikwa ng apuraw avan alimabas iti tersena na. Tinakasurat iti sikigantivan. Kastoy. Agal-ala
iti mamartek. Adda kasta nakita yo? Wen, naggapo ijay abagatan. Na. Mayat Adu siguro ang mamartek tinaala day jay avan. Kaano nga ta lumabas dito'y ayan tayaw? Ta ipatiliw ko man ni Kwaraw. Jakman amaw. Wen, kumaw dagiti mamartek day jay avan. Maray, nadamag mo ka din nga ado ang mamartag tinala jay puraw avan di ta abagatan. Anya, Tiniliw da amin dagiti na usum nga aginom di ta. Iso nga awanan ti mamartag di ta abagatan. ay, kunakon kat. Limabas nga min day jay puraw avan dito tersenak idinaminsan nga aldaw. Aya, Amok ang agalala iti mamartag, taday taka nga ron tinakasurat. ay, rumbang laang agsublida. Tado at talaga ti maalada dito'y barangay tayo ang mamartag. Wen ay, abagatan pa'y tinapananda Rumbang kumaasursuran dati intero a barangay. Nang runa dito'y ayan tayo apuraw. Ay, sus, adu ati maalada ditaw. Wen kang runaan day dya akwaraw. Ha? Amukla ko mati driver day taawan. Ta ibagak nga umay daalaan ni Kwaraw. Agsublida pa'y mat siguro. Ay, sapay ko maray. Marito yang. Kita ti sumungad. Nimut Kwaraw. Nabartek man At dapay igem na asa nga butilya nga arak. Amo na nga tanga dagal ala iti mamartek. Di mo ibagbaga maray. Tatiliwunda. Kasano ngay amamwanda no adda ti mamartek iti may sa lugar. Adda pang detekda maray. Anya ngay day tapang detekda. Jay aguni. Tit. Kunanano adda mamartag. Kahit no awan ti mamartek. Anya ti uni na ngay. Tut. Kunana. Ne, amom Siyempre siyak. Paiti ko na. Tata batang! Rumuar ka dita balayaw! Awanak ditoy. Nangakalangarudan! Rumuar ka! Teka nakitigatang ko iti arak! Awan ited kaw. Nusanak ngay kan! Rumuar ka nga ro dita taglaban ta! Ay unay kan. Umay nakpay karitan dito'y balay may. Kahit naturedak nga raw! Natured ka lang no nakainom ka. Saan? Uray pa'y sa anak kainaw. Naturedak lata. Makidin na ano ka kiti uray asinaw. Ay pumanaw kan. Tadyak kayat tigulaw. Kuaraw. Urayan ka nga raw. Tagdin nanog ta. Ure aging gana karabini ta. Jak kayat tirumwar. Isung agawid kan. Nagtakarot ka mo tan. Woo! Asinaw tinaturan! Ay namaray. Umay kumanjay van nga agal ala kadagiti mamartag. Ha? Huwan nga rod Ay, matuo ka na kun. Agasam. Napan ijay balay minikwaraw anabarbartal. Anyat inaramid na ijay. Nagpukapukaw. Kinarit na ni badung ko iti dinanugan. Naglukon. Gaputasan akayat ni badung ko ti gulaw. Ay kat binaybayan na latan. Ay, no adaman kang runaan at tiliwan jay puraw avan. Awan sa balay no saan anikwaraw. Inteng, ikaman anawaan ni Kwarog. Apay aya? Kat no agpukkapukaw manan ijay kalsada. Nabarbartek manahan. Na! Ay, oh, Na! May mangibabain day ta? ingkan taamangan no addamanen madangran na. Ad-adda amadaksan ka. Ay, sumardeng ka man! Apay pagsardangan na ka? Kababain day tagar arabidem ako araw. Sana ka mabahin ka na puskul ti rupak? Ay, Jesus, ang dadan.
Esos. Anya ti addan? Hindi po raw aban nga agal-ala iti mamartak. Ha? Umayon. Agal-ala da iti mamartag? Umayo ala ni Kwarog! Sige, may kamen. Ada ka din na bartag dito eh. Awan. Ay, dito. Chip tanod me. Mamartak. Ha? Ay, ito na ko ng kail. Teka, talaan ka. Ha? Teka. Ay, ilugan yun. Ay, isa na ang kail. Ay, di mo ipalubos nga landak. Kagayam ti bagbagada, sakit ti ulo dito barangay ah. Ay, Ay, wan, iso. ay, saan? Saan na siya? Saan da ka lalain na? Ay, alaan nyo tayo kanyo iti pagnakman na. Ay, ikwang kail. Saan Ibagkat milatan. Ha? Ay, baka mo kayo, basta alaan yun. Saan ang kail? Teka. Saan? Oy, agbalbaliw ako ng kail. Saan ako ngagbarbartay? Ay na, Kwarog! May saka at hanod. Iso arumbang asika ti mangida ulo iti kapya. Saan kat asika ti anawaan da gapo iti kinalungkong. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag